God kväll och hjärtligt välkomna till Komjuans värdighetskväll för Kobani. Mitt namn är Helin Sömer. گروپک جوانین کرد جی کوملیا کلتوری کمجوان پروژه که پشتگیری آماده کرن جبو پنابرین کردستان و بتایبت جبو آواره شنگال و کوبانی. جبركو شركي نمروفي لدجيجلين كردلي شنغالي ولا كوباني وتفيا كردستان تكرن ام وك جوانن كرد وك اندامن كوم جوان ام نكاربون تن ليته ما شبكن مگوت ام وك جوانن كرد السويدي دكارن ببن اليكاري بوگل خو بوی پروژه ام دخوازن پچک جيبه جبو پیداوستین گل خو ی كوباني ببن اليكاري دليلي ورا ليلي 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 هیچ خلیل آباد چاقه خواب نکر غریبی دیگریا نفسش قلونی خواه خواستی سر لیاره بی خود از رابم قلونه کی با بسمامی خواه تکم قلونه کی زر نشانه باز که استنبولی مدنی کارو باره بری رحنه دار بر روی بمشاره بری به مبت قرطانی بینم سرگش قلیل کرمامی خداینم نمایه بری بسمامی من افساره کتیه بن دستور نامیان ترکی بایون افندم اشتراق نلو نمایه 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 آخ باشه گش قلیل کرمامی خانمینم بلغل دنیای اف پروژه جی چند بشان پیکتی و شفبهر که هنری بشک جوی پروژه. تقریبا 3-4 هفته بویه مدت بویه پروژه کریه نوامبر اید پروژکت انجام وی پروژه توپ کرنا پرایه یعنی توپ کرنا پشگیریه بچند شویا یک جوانش شبا پشگیریا ایرو بیو یعنی هاتن گو ایرو هاتن کتنا هندور فروتون فلان لکیلک اویجی م حساب خونی کنتوی بانکی وکری بوی 2 هفته لوج هنگ پره هاتن و حرسی حوالن اندام کچ و سبنادوس به یازمه و داکی من باجار سروج لباکوری کردستان بریا وان به دست وان و بگی وان کوچبران کوچکبراین منی کرد بوی هوایی م پروژه که خو مدرس بکر و بوی هوایی تالیاویت تینن أم يكذب جورا فينتنا جبرا فينتنا جبرا فينتنا جبرا جدك جدك أم يكذب جورا فينتنا جبرا فينتنا جبرا فينتنا جبرا جدك شيار بباش خوا شيار بباش خوا شيار بباش خوا ام حمو كردن شيار بباش خوا شيار بباش خوا شيار بباش خوا تنه تنه دنو اگر برد جانم اگر برد جانم اگر برد جانم تنه تنه دنو اگر برد جانم اگر برد جانم اگر برد جانم دناو میوانین آهنگ ده سروکی بری یه حق پاره بریز کمال برخای هبو و سروکی کنفدراسیون کومکار لأوروپا بشانازی دیار دکر کچاوا ارکان نتوی و ترادیسیون ولاد پارێزیە ji nifşekî diçine nifşekî din. Ez bawer dikim evane hemû zarokên me ne. Yani bavê wan du wextekî xuda yan pêşmerge bû yan çalakiyek çalakvanekî siyasî rêxistinên Kurdan bûn. Yani di nav xebatê de evane hem mezun bûn. Ev biçûkên tu dibînî belkî 4-5 salî bûn dihatin kom ciwanê kom karê xwe fêrî folklora Kurdî dikirin, zimanê Kurdî dibûn. Yani di nav xebatê de keliyan û pijniyan. و لکردستان تشتکی دبه دلیوان جی لیده که و یعنی او هستن نتوی دخوی نوان ده هست چه بیشم یعنی
بله مر بیش یعنی دخوی نوان ده هیا دلیوان هر چقدر اول وربن لورجی چه بون دلیوان کردستان لیده ده Ay felek mutedinalim Boç nergis çirmisin Avçma bektime hoye Em bir dostu bilgesin Ay felek mutedinalim Boç nergis çirmisin Avçma bektime hoye Em bir dostu bilgesin Piraniya projeyên wisa ciwanên Kurd pêra dibin û ev jî diyar dike ku welatê me yek laşe û hemû beşên wê bi hev diêşin û gava ku ciwan bi vî erkî radibin diyar dibe ku paşeroja doza rewa ya gelê Kurdistanê ronak û rewşen e.